لە هەرجاکێ بن دەم باش دەمەیە پێشکەشکردنا بوتەنە دەمژمێر 6 و دەستپێکی دەژی سارنووشە. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دەبێژێ چارەنویسە سەرکردەیان پێدەوێ بەگەر بێژ بۆی قاندیل و یانجی ڕۆبڕۆبوونە دادگەهێ بێ یانجی وێ ژە کوردستانە سووریە بەڕابن. ڕاجاب تایب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا ڕاگەهاند و ئەرتێشە تورکیا وێ دەمەکە نێزیک دە دەرباسی ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ ببێ. بەرپرسیارên peyada qûnaxayekê ji vekşana çekdarên peyadê ji navçeyên Snûrî bi Tirkiye re ragihandin. Dubare silav. Şandeka Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye li gel berpirsiyarên Wezareta Derve Almanya civiyan û çendên mijar gotûbêj kirin. Li gorî ku hatiye zanîn lê gel berpirsiyarên Wezareta Derve Almanya şanda enekesê hevekirina navçeya aram û Rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî gotûbêj kir. Herwiha li gorî zanyariyan Almanya piştevaniya xwe ji mafên gelê Kurd re li Kurdistana Sûriyê de xuya kirin. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار جێگەرە سەرۆکی هەفپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنا سووریە ڕاگەهاند دەما کریزە سووریە بە گشتی یا ڕۆژاوای کوردستانê وەرێ چارەسەرکردن. چارەنویسە سەرکردەیان پێدەوێ بەگەر بێژ بۆی قەندیل و یانجی ڕۆبڕۆبوونە دادگەهێ بێ و یانجی وێ ji کوردستانە سووریە بڕابن. جێگەرە سەرۆکê hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûriyê dibêje çarenivîsa serkirdeyên PYD di Sûriya nû de û bi taybetî piştî çareserkirina krîza Sûriyê wê gelek xirab be. Dr. Abdulhakim Beşar cigirê serokê hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûriyê ragihande rejîma Esed PYD û çekdarên wê ji bo berjewendiyên xwe bi kar anîn. Pêştire Amerîka şerê Daişê bi çekdarên PYD kir û PYD tu caran nexwediye biryara xwe ye. Herwiha Dr. Abdulhakim Beşar got ku rola PYD navçeya aram de wê nebe. Ji ber dema krîza Sûriyê bi giştî û ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî were çareserkirin, çarenivîsa serkirdeyên PYD wê veger be ji bo qindîl yan jî rûbirûbûna dadgehê be û yan jî wê ji Kurdistana Sûriyê biravin. û derbarê çarenivîsa alîgir û endamên PYD cîgirê serokê hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûriyê got ku çarenivîsa endam û alîgirên PYD wê veger be ji bo malên xwe bê ku destkeft were tomarkirin û wê hest bi wê çendê bikin ku pawankarî bi wan hatiye kirin ji aliyê PYD ve. Herwiha Abdulhakim Beşar got ku ji ber biryara PYD di destê wê de ye eger heye lê dijî navçeya aram raweste û fermanan ji rejîma Esed û Îranê weregire. Di dawiya gotina xwe de cîgirê serokê hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûriyê got ku PYD ziyaneke mezin bi doza Kurdî gihandiye û ziyana ku PYD bi doza Kurdî gihandiye ji ya rejîmên şofînî ku ev bûye bêhtir ji 5 salî li dijî doza Kurdî kar dikin bêhtir e. زێدان ئەلعاسی بەرپرسیارە نویزگا بەڕەبانیە چەکدارên PYD ڕاگەهاند ku rêkeftina bera Qesedê û Tirkiye û Amerîka de hatiye kirin ku çekdarên PYD ji navçeyên Snûrî bi Tirkiye re vekşin û îro qûnaxayekê ji vekşanê kete warê cîbicîkirinê de. Berpirsiyarên PYD qûnaxayekê ji vekişana çekdarên xwe ji deverên Snûrî bi Tirkiye re ragihandin. Pabendiya xwe bi rêkeftinan re tekez kirin. Zêdan El'asî berpirsiyarên nivîsingeha berevaniya çekdarên PYD ragihand ku rêkeftin navbera Qesede û Tirkiye û Amerîka de hatiye kirin ku çekdarên PYD ji navçeyên Snûrî bi Tirkiye re vekişin û îro qûnaxayekê ji vekişanê kete warê cîbicîkirinê de. Herwiha El'asî got ku pêngavayekê ji proseya vekişanê di 24 vê mehê de dest pê kir. Bi taybetî ji serê kaniyê û çekên giran ji wê navçeyê hatine dûrkirin û xalên leşkerî radestî hêzên navxweyî kirin. Berpirsiyarên nivîsingeha berevaniya çekdarên PYD got jî heta 26 vê mehê jî pêngavên vekişanê berdewam bûn û îro proseya vekişanê bi dawî hat û kete warê cîbicîkirinê de. Herwiha Asî di dawiya gotina xwe de got ku ev rêkarên li ser erdê hatine cîbicîkirin wê çendê didine xuyakirin ku ew papendin bi xalê rêkeftinan re û di pêşerojê de jî wê bapendî rêkeftinan bin. Ev karên ku PYD pê dirabel navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê heman kar bû dema ku berî ji Efrînê vekişe û li gorî tivaya amajeyan PYD hewl dide rolek wê di navçeya aram de hebe.
لێ پەیدەش ئالیە وڵاتên ku wê navçeya aram ava bikin nayê qebûl kirin û dawîn helwêsta peyde ew bû ku rû li rejêma Esed kir û daxwazî jê kir çarenivîseke guncaw ji rewşê re bibîne. سەرۆک کۆمارە تورکیا ئەشکەرە کرد و دڕۆژن بەدەهێزن بەژاییان تورکی و دەرباسی ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ بن و ئەگەر ئەمریکا پابەندی نەکرد بە ڕێکەوتنە و لەسەر لە هەفکردنە دەربارەی ناوچەیە ئارام وی دەمی تورکیاوی پلانە بی لەسەر عەردێ جیبجی بکەیت. کۆمارێ تورکیە ئەشکەرە کرد کۆ دەمەکە نێزیکدا و هێزن خۆیان بەژایی دەرباسی ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بکەن. د گوتارەکە خۆدا لە ویلایەتە موشیا تورکی ڕەجەب طایب ئەردۆگان سەرۆکێ تورکێ تەکەسکر و گوت درۆژن بێدە هێزن بەژایی یەن تورکی و دەرباسی ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ببن و گوت ئەگەر وڵاتی ئەمریکا پابەندیە نەکە بەڕێکەوتنە کۆ لەسەر لە هەفکردنە دەرباری ناوچەیە ئارام دوێ دەمێدا ئەوێنە چار ببن کۆ پلانا بی پێک بینن و لەسەر عەردێ جیبجی بکەن. ژالی خۆبەژی وەزیرێ بەرەڤانیا تورکێ تەکەزی لەسەر نێزیکبوونا برێڤەبرنا دەوریên هەفبەشên ئەمریکی و تورکی لە ناوچەیە ئارام کرد. د چارچوبەیە سەردانە خۆش بۆ سەرکردایەتی ئارتێشا تورکێ لە ویلایەتە ئەرزینجان خڵۆسیەکار وەزیرە بەرەڤانیا تورکێ ئەشکەرە کرد و گوت لە دەمەکە نێزیک داوێ دەوریên تورکی ئەمریکیên هەفبەش لە ناوچەیە ئارامێ وەرنە برێڤەبرن. هەروها ئەکار داخویاکردن کۆ درۆژن بێدە دەستپێکێدە وێ بەڵافرین تورکی لەسەر ئەسمانی ناوچەیە ئارام بفرە پشترە وێ ئەو دەوریên هەفبەش لێ دەڤەرێ دەست پێ بکەن. هەر دوێ دەربارەیدا وەزیرێ بەرەڤانیا تورکێ هێوی کرد و ئەو خاڵین کۆ لەسەر ڕێکەوتنە بە ئەمریکایرە دەرباری ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ لەسەر عەردێ وەرە جیبجی کردن و گوت ئەگەر ئەمریکا پابەندیە بخاڵێن ڕێکەوتنێ نەکرد دوێ دەمێدە وێ تورکێ پلانا بی یان جی وێ بکاربینە. ڕۆژا شەمیە بووری خڵۆسیەکار وەزیرە بەرەڤانیا تورکێ ڕاگەهاند بوو کۆ ناڤەندا ئۆپراسیۆنên هەفبەش یا کۆ تورکێ و ئەمریکا لەسەر لە هەفکردنە دەست بێ کاری خۆ کردیا و پێنگاوێن قوناغایەکێ ji ناوچەیە ئارام کەتیا وارێ بجیکردنێدا ئەو ژی بێ مەبەستە ئاڤاکردنا ناوچەیە ئارام لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ گوت هەمان ڕۆژێدا گەڕێن ئەسمانیên هەفبەش ئەنگۆ بەڵافرین تورکی و ئەمریکی لەسەر ئەسمانی ناوچەیە ئارام فڕی. ئارتێشە تورکیا کاروانێکە دنیا لەشکری ڕێکرە سەر سنوورە ڕۆژاوای کوردستانê li gorî medyayên Tirkî balavkirinek û duh danê sibehê artêşa Tirkiye karwaneka dinya leşkerî ku ji hejmarek tank û zirîpoç û teqameniyan pêk dihat ji bajarê Rehayê hevsnûrî şanda ser sinûrê Girêspî Rojavayê Kurdistanê. Weka heman jê derenda nexuyakirin ku şanda karwana leşkeriya Tirkî bo ser sinûrê Girêspî ya Rojavayê Kurdistanê hevdemê ewlekariyeka tund dihat. ئەمریکا داخوازە تورکیە دەربارەی بەشداریکردنا گروپên çekdar di navçeya Aram de red kir. Ajansa Bloomberg ya Amerîkayê li serzarê dû berpirsên Tirkî ve guhest ku welatê Tirkiye û Amerîka de danûstandinên xwe de derbarê vekirina navçeya Aram de tenha berdewam û li ser kurehiya 15 kîlometran rêkeftin û biryare ew rûber kûrtir bibe. Lê eger Amerîka pabend nebû di wî demî de Tirkiye ve derbasî rojhilatê çemê feratê bê. Li gorî heman berpirsên Tirkiye eşkerekirine ku Amerîka rê nedaye Tirkiye ku balafirên xwe yên şer li ser asmanê navçeya Aram bikarbîne. Herwiha pêşniyara Tirkî bo beşdarîkirina grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûriyê ve di wê deverê de jî hatiye red kir. Wekû Ajansa Navhatî de xuyakirin ku Tirkiye daxwaz kiriye ku hejmara leşkerên wê li navçeya Aram pir bê, lê Amerîka ev yek jî red kiriye û gotiye li hember her du leşkerên Tirkî wê leşkerekî Amerîkî hebe. Amerîka hewla cudakirina Qesedê ji PYD û dixwaze Qesedê tevlî rêveberiya deverê bike bê ku çi rolek ji PYD û serkirdeyên wê re hebe. Wekû tê zanîn ji destpêkê de têkiliya Amerîka di Sûriyê de piçekdarên leşkeriyê bi navê Qesede re ye û ew jî ji bo şerê rêxistina teroristî Daişê bû û herdem berpirsyarên Amerîka di gotarên xwe de eşkera dikirin ku ew piştevanên Qesede ne û PYD jî cuda ye ji PKK. Lê çekdarên PYD bi navê YPG û YPJ hêzeke berçav bûn ji Qesedê. Lê di dema niha de îdî bi eşkera rêveberiya Qesedê û PYD ji hev tên naskirin û Amerîka ta radeyekê serkeftin di vê yekê de anî. Di nava Qesedê de tê naskirin ku Amerîka piştevaniya serkirde mezlûm Ebdê dike û dixwaze birêya wî PYD û Qesede ji hev bixe.
میناکن هەرێ دیار jî gelek in wekû zagon û yasayên rêveberiya leşkeriya neçar ku li navçeyên qesedê bi rengekî tên meşandin û li navçeyên ku PYD tê de zal û desthilatdara bi rengekî din tên meşandin. Li navçeyên PYD de an ku navçeyên piraniya xelkê wê Kurd in, PYD bi hemî rengekî fişarê li ser ciwanan dike û bi hemî temenên cuda dike leşker û çi ferq û cudahiyê naket navbera kur û keç û pîr û kal û zarokan de û ji hemî temenan welatiyên Kurd direvîne û tevlî leşkeriya xwe ya neçar dike. Lê rêveberiya qesedê bi şêweyekî hestiyar nêzîkî vê mijarê dibe û tenê ciwanan tevlî leşkeriya xwe dike û te meaş û ratibên wan jî cudahiyeke mezin heye. PYD hewla terorkirina serkirde Mezlûm Ebdê da û xwestin wî ser û winda bikin. Lê Amerîka nehişt û dixwestin wî bibin qendîlê lê dîsan Amerîka rêgirî kir. Îro jî Amerîka dixwaze qesedê bihêla rêveberiya deverê da. Lê bê ku roleka berçav ya PYD û serkirdeyên wê mîna Eldar Xelîl duê rêveberiyê de hebe. Rojên bê wê çarenivîsa PYD û serkirdeyên wê û qesede zelaltir bike û di demê re wê çarenivîsa qesedê û PYD diyar bibe. بردبك فرمية إلو هوزن سوريا مدار حمد أسعد راقهاند كو أوبوزيسيون سوريا ده هرما آرامده كو بريارة لبشكي روجاوه كرساني وري أباكرن وبشدار ببن أوجي ده ريا انجمن الخواجهي و بوليس برابانيا سبيلو ده پنابرن و هرمشي وگرنا سر مالين قا هەفتەمێ قۆناغا یەکەم یا ڕێکەفتنا تورکی و ئەمریکا دەربارەی هەرێما ئارام یا کو بریارە لە بەشێکی ڕۆژئاوایە کوردستانê وەرە دامەزراندن تێ جیبجیکردن ئامادەکاریش بۆ دامەزراندنا ئەنجومەنên خۆجهî تێنەکردن دا ku li şûna qesedê de cihê xwe bigirin. Jalê xwe jî opozisyona Sûriyê xwe amade kiriye di rêya encûmenên xwecehî re cihê xwe di wê herêmê de bigirin. Di vê derbarê de berdevkê fermî yê bi navê encûmenên êl û hozên Sûriyê Mudar Hemed Esad di daxuyaniyekê de ji bo malpera Bas News ragihand ku opozisyona Sûriyê di wê herêmê de di rêya encûmenên xwecehî û rêveberî herwiha polîsên sivîl û beravaniya sivîl re beşdar bikin. Navborî serbar kir ku bêhtirî milyon û nîvek penaberên Sûriyê li Tirkiyê û herêmên dibin destê opozisyonê de dijîn. ji kûka xwe ji wê herêmê ne û tu carî rewş aram nabe bê ku encûmenên xwecehî werin damizrandin û çalakvanên şûreşê têde beşdar bibin. Naxasimiyên ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê, Cerablos, Bab û Raî û Xendora herwiha kampên Bakurê Sûriyê dimînin. Mudar Esad balkişan ser ku ew dixwazin hêviyên gelê Sûriyê di vegera aram ji derbeder û penaberan re pêk were. Di heman demê de bikin çareseriyeke siyasî giştî û biryarên navdewletî 2254 û 2218 û Cinêvê were cîbicîkirin. Herwiha di vê yepekê beravaniya gelerî ya ser bi rejima Sûriyê ve û çekdarên Êranî û Iraqî û Lubnanî û Rûsî werin ji nav birin. Ku ew yek jî daxwazên gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe ji Ereb û Kurd û Siryan û Aşûrî û Êzîdiyan e. Da ku dubara Sûriyê ava bikin û penaber vegerin ser mal û milkên xwe. Jalê xwe ve fermandarê giştî yê Qesedê Mezlûm Kobanê ragihandibû ku ser herêma aram bi kurahiya 5-14 kîlometran pejrandine. Hevdîtin navbera wan û Tirkiyê de da ku pirsgirêkan çareser bikin berdawamin. Herwiha herêma aram dê li ser qonaxan were damizrandin ku ya yekem li jê serêkaniyê ta Girêspiyê û ya duyem dê Kobanê û Qamişlo û Dêrikê li xwe bigire. Mezlûm Kobanê tekez kir ku şêniyên herêmê dê wê herêmê birêve bibin û encûmenên leşkerî hatine damizrandin û amade ne da ku li şûna Qesedê de cihê xwe bigirin. Herêma aram hîn jî nediyar e ku çawaniya damizrandina wê dê bi çi şêweyî û awayî be. Lê berêkeftina Amerîkî û Tirkî rihatiyek li ba şêniyên Rojavayê Kurdistanê çêkir ku êdî sînaryoya herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dubara nabe û operasyona leşkerî dûr e ku were pêk anîn. ji bo gotûbêjeka behter li ser dawîn gera şanda Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye herwiha ji bo dawîn pêşhateyên Rojhilatê Çemê Feratê medrêya Skype mêvendariya Brês Yamen Haco serokê şepêra pêşroja Kurd li Sûriye û herwiha li stûdyo mêvendariya Brês Ferman Boncaq mavnas giriya. Brês Feratê Brês Yamen dizê mijarê cem te dest pê bikim gera şanda Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye li ser astê peywendiyên derve û ser astê serokatiyê jî ku li welatên Ewropa dest pê kiriya ji Rûsya em bêjin piştî Amerîka û niha îro li Almanya jî civiya li gel vepirsiyarên Wezareta Derve ya Almanya ku her sê cûyîn jî ser astê Wezareta Derve bûn di çawa dixwêne. Ez bahar dikim Efganistanê diplomasî gelekî giring in
ژبەر ئونزانن بریار سووری پێشە ڕۆژا سووری دوێ بریارێکە سیاسی بێ ئەم وڵاتەیە وەگوتت یان ژبەرانە نیشتیمانی سەردانا واکردن وڵاتە بۆی پێشە ڕۆژا سووری gelekî giringin îro weka got serna Wizareta Xaricî ya Almanî hişmarek serokatiya encûman komîtateke ji derve girin serdana Wizareta derve bi çend mejareyê giring hebûn ser hate guftûgokirin yek jî mesela herêma aram ya mesela duwa lijna destûrê unzanin ev pêleka pêwîsta lijna destûrê levrûnê bin serpereştiya UN Meclisê Sûrî pêdizin û ya tadî giştî nerîna encûmena niştîmaniya Kurdî hate guftûkirin ser rewşa Sûrî şerê Idlibê û xalekî dîgelekî giring bû alîkariya Almanya ji penaberê Kurd re penaberê Kurd weke Kurdistana Başa Birêz Samed em ê behsa civîna enekesê berpirsiyarên Almanî re bin te got ku behsa navçeya aram jî hate kirin dê civînê de wilgorî ku hate ragihandin jî Birêz Mihemed İsmaîl jî yek ji endamên şandê bû got ku ew ê لەگەڵ بەرپرسیارên ئەڵمانی ناوچەیە ئارام jî گوتوبێژ بکەن هەڵوێستا ئەڵمانی ژە ناوچەیە ئارام چ بوو؟ ئەلمان دبێژن دبێ ئەف گفتوگۆی دبن ji بۆی ناوچەیە ئەڵمان تێ دەورانە نینە ئەف دوو وڵاتê ئەساسی سەر گفتوگۆ دکن بریارێ ستێنن ئەمریکی و ترکن ئەنجومانە نیشتیمانی داخواست ملوێ دەرێ مەدەخواست کرد گۆ ئەڵمان بهتر دەورەکێ بلەیزن بەرسی سیاسی دەش بەر بەهۆگیانمەدا ئەڵمانیا یەکیتیا ئەوروپا حکوومەتەکە بهێزە وڵاتێکی بهێزە و گارن ئەو فرەنسی بریتانی نەبەس مەسەلا حکوومەتە ئارام بهێ هەرێما ئارام ترک و ئەمریکیتەنی بریارێ بسێن لێ ئەوژی گاربن بێشداری va guftû bibin û garibin rastî dewreke siyasî bihêztir bilêzin ev dexwaz bû ji alîtî ji aliyê ve me dexwaz kir tiştê li Efrînê bû dubare nebe divê herêm kesê herêmê îdara xwe bikin divê mecal hebe hemû tevgerî siyasî hene lê herêma aram karê xwe garibin bikin karê xwe azad garibin bikin û pêşa rojê de hilbijartin çêbê û îdareke nû werê hilbijartin xelkê herêmê û îdara herêma xwe bikin. Başa Birêz Samed gorî zanyariyan şanda serokatiya enekesê wê berê xwe bide Cinêv gorî zanyariyên te enekesê wê dê çi gotûbêj bike çi doseyê werin gotûbêjkirin gel kî wê bicivê Unzanin rêxistineke Sûrî Kurdî Almanî impact ev dawkiriye encûmena niştîmanî hişmarek serokatiya encûmanê komîtatekî derve ji boî wiyariyên û Kurdistana Sûrî bin guftûgû bikin herêma aram misal henê roja pêşî de pirseke esasî ye ser tê guftûgûkirin kesê Ewropî tên beşdar dibin hevre nîqaşê dikin û perspektîva encûmena niştîmanî ji bo bêşa roja Sûrî çi ye siyaseta wê nakê çi ye daxwazê wan nakê çi ne û çi rengî dixwazin herêm werê îdare kirin ev pirsê esasî ne di var rojê li Swêsra werne guftûgûkirin. Başa Birêz Samed li gel min bimîne zê derbasê mijara navçeya aram jî bimlêzê çima cem mêvanê xwe ferman boncaq hezî bême cem te Birêz Samed Birêz ferman dawîn pêşhatiyên Rojhilatê Çemê Feratê helwesta Tirkiye dawî ku dibêje ew ê demeke nêzik de derbasî Rojhilatê Çemê Feratê bê tevî ku rêkeftin hatiye kirin nebera Amerîka de ku wê navçeka aram li Sûriye ava bikin û pêngava yekem jî hatiye avêtin ku ew navenda operasyonên hevbeş rêkeftin ser hatiye kirin çawa يعني براسي روشا سوري تدا مرود كاري بزلالي بيجي
دولت بسینۆری خوا دەستگەهێ خوا بسازیە خوا نەمایە یانی تببینێ ئیرۆ دەستگا هەری مەزن دەستگەها لەشکریە ینی لەشکریژی کە ئیرانی تێدەنە ڕوس تێدەنە ئەشتەرە بێژم عێراقی تێدەنە فلان ینی نەمایە ئەو دەولەتان ینی نەتەوی وڵۆ بسینۆری خوا نەمایە ji bo wilo ev derfeta ji her kesî re got destê werdanê tê de bike eger kesek yanî ji mafê wî be destê werdanê tê de bike xwe ew kesê nêzik ew kesê cîranê de yani ew kesê got bêhtir berjewendiyê we nêzik hebdûne ew dikarin destê werdanê de bikin ji bo wilo em dibînin yani Amerîka jî ke wê derfetê didê Tirkî yanî zanê berjewendiyê wê hene heger mesela qesed bê heger xeyr qesed bê heger kesin dîbin vê meselê berçav dêne Amerîka niha ême em wekû Kurd yanî mijara me ye Rojhilatê Çemê Furatê mijara Kurda ye eger Kurd karibin vê dibere hana çi qasî mezin bikin fereh bikin dirêj bikin wê ji bercewendiyê Kurda re bê دو سبب هنا يعني اجي دو سبب هنا يك جي باشا بايا ربك مليون كوشبري ما هي بدي الحريمة كردستان عراقي دماغو او دبرا ارام جو شي ببي وكا جوتين يعني مثلا بشار كيلومتر و 9 كيلومتر يعني باشا اف ملاتي هانا نكاري بقري ولاتي خو نكاري بقري مالي خو دوی هەگەر مەسەلا پەنابەرە و بەگەرە پەنابەرە مژارێک سەرەکە بێت دوێ مەسەلێدا دوی چابی مەسەلێ مەیزێنن پەنابەرێ مەیل لە تورکی پەنابەرێ مەیل لە کوردستانê پەنابەرێ مەیل دەبەرندی دوێ جهێوا چێ ببێ ینی دەبێت دەبەر فەرح ببێ ji bo xatirê ev milet vegerê malê xwe yani yekî mala wî meselan em ê bêjin li Hesekê ye çilo vegerê mala xwe yani پەنابەرەکە گۆ سەدەم هەیە سەدەمێکژێ پەنابەر بەگەرە و یادی مەسەلا مافی کوردا تایبەت سووری دا یادی دەبەرە کوردا یا گۆ بەریان هەر دەست نیشان بووە نەگۆ ینی ئەم بێژن وەختی گۆ دەولەتا سووری چێ بووە بەرێ دەولەتا سووری چێ ببێ هیچێکی سووری بن دەستێ فەرەنسا دەبوو و ناوێ وێنە سووری بوو تایبەتمەندی دەبەرێ هەیە کورد تێ دەبوون ینی ئیرۆ هەنێکی گوهارتنێک دیموکرات دەچێ بوو وەکو وەنزانە و کەمبەرە عەرەبی چێ بوو مەسەلەن کەسن دیت بێ شۆڕەشا سووری دەهاتنە گوهارتنێک ینی ئەس دبیزم جار ڕاژێ وڵۆ سەرێ سەدی چل ڕێژەیە کوردات دەبەراوی دەچێ بووە ئەv مەسەلەژی کێ هەن بە هەن وێ چارەسەر ببێ هەگەر کورد هەموو بەگەرن دەبەراخوا بتاکید هەنێک فێدە ببێن باشە برێز فەرمان برێز سیامەند برێز فەرمان بێژێ نابکردنا ناوچەی ئارامش بۆی دی سەدەمانوێت بەرژەوەندیا کووردا دەبێ یەک جواناکێ بەگەرە پەنابەران کو هەمان دەمێدە 4 ملیۆن پەنابەر لە تورکیا هەنە بێترەوە عەرەبن ئەو ژێوەگەرنە دەبەرێ سەدەما دوێک و مافێ کوردان وەرنە پاراستن تێ چاوت خوێنێ و بنەرینەتە ئەو مافێ کوردای وەرنە پاراستن کاچ گەرانتی هەنە کو ناوچە ئارام دۆر نابەکردن وەرنە پاراستن برای سیامەت هل قصوري نميزة كاري برساخة دوباره بكي وكم بو براسي استريني دايما خط نقلكي صافية كاري دوباره كي برای سیامەت پرسام ئەو بۆ برای فەرمان بێژم ئێوان استودیۆ ئاباکردنە ناوچەی ئارام ji بۆی سەدەمەوەت بەرژەوەندیا کووردا دەبێت سەدەمایەکەی بەگەرە پەنابەرانە کو هەمان دەمێدا 4 ملیۆن پەنابەر لە تورکی ژانەوەی بەگەرن یا دوێ پاراستنە مافێ کوردانە دە ناوچەی ئارامدا ئەو گەرانتیچنێک و مافێ کوردان دە ناوچە ئارام دێ وەرنە پاراستن گەرانتی نینن گۆ مافێ کووردا وەرنە پاراستن گۆ دەورەکە ئەساسی یا ترکا هەبێ و هەکە سیاسەتا ترکا وەکە العەفرینێ بێ وێ گوهارتنەکە دیموگرافی چێ بێ لۆمە گەلکی گرنگە تەبگەرا سیاسی یا کوردی سەرکار بکێ بۆ نەبەس ترک بریاری بستێنج بووی بێ ناوچەیە ئارام یا وەرێ دەمەزراندن دەولەتی دیژی دەورەکەەوە هەبێ وەکەم گۆ بۆ یەکیتیا ئەوڕۆپا ئەمریکی دەوراواناکی هەیە بەس ئەف گەلێکی گرنگە ئەم نەهێلم ڕاستی بریارە ئەساسی دەستێ ترکا دەبێ یەک یاد دووە
مشكلة نينا بنابر فقرن في أمسر كار بكين وبنابري كرد شيء بهتر أو فقرن بعد سوري تركي هاي قالك جرينجا أو فقرن جو أرامي الهارمي هبي كرسانا عراقي جيماي بصدو 7,000 بنابري كرسانا سوري هنا جواناكي بالكيلور شغل صوب بينجح حتى 100,000 كردي جزيرة بنتوي أمسار كار بكين هكا أبنافشيا أرامشي أفكسيها بقرنجو هجمارا مزيج كردي سوري بقرن هرمي خو زحمة كهارتنا ديموغرافي تشيبي وفي داخوازة كمي أساسي ب كردي خنابر يكي ماي كرسانا عراقي كرسانا تركي يعني تركي دمينن بقرنا جهيخو باشا بريس يامن گوتنا ئاژانسا بلومێرگیا ئەمریکیش تەرە بێژم بژێ تورکیا داخواز ئەمریکا کریەک و ژمارەیە لەشکرن وێ لە ناوچە ئارام بەهتر بێ ئەمریکا ڕاتکردە و داخوازە دوێژی ئەوەک و تورکیا بەشداریە بە گروپێن چەکدارژی بکێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێدا واتە دووبارەبوونە ئەزمونە عەفرینە لێ ئەمریکا ڕەتکردێت بێژێ لە هەمبەر دوو لەشکرێن ئەنگۆ دوو سەربازێن ئەم تورکی یەکی ئەمریکیە هەبێ دڤەردا پشتی بەرەکەوتنان گۆڕەتکردن ئەمریکا دروست هەیە گوتوبێژی بەردەوامنجی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکە تورکیا دەبێژێ لە دامەکە نێزیکدا ئارتێشا تورکیەوە دەرباسی ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ بێ ئەم لێ دوانن بەروباژی هەف چواتەیەکردن وەکەم گوت بریار دەستێ ترکا دەبێ گەلێکی خەتەرە و ئەس بە هەوەردکردن وی ترک سیاسەتان عەفرینێگن لێ هەرێما ئارامیا لە جزیرێ چێ ببێ وێ سیاسەتێ بەردەوام بگن لەوما گەلێکی گرینگە بڕاستی بریار نەدەستێ ترکا دەبێ بەر ترک سیاسەتا ترکا لە هەمدروێ ترکی خویایە و عەفرینێ خویایە ئەو ناخوازن هەرێمەک هەبێ ئیدارا وێناکێ بهتر کورد بن بە بەهەوریاوەدا بنگەهەگە مەزن پێکاکال کوردستانە سووری چێ بووە ئەو ناکێ سەیدەر سەر جواکە کوردی سووری دکن و شتێکیارە نەش مەسلحە سیاسەتا ترکایە نەش بەرجەوەندی سیاسەتا واناکەیە هێزێک یانی گروپەک نێزیکی پێکاکە سینۆر هەرێمەک سینۆری ترکی بەگرێت نێزیکی ترکی ئیداراوەی ناگێ بگیانی هژمارێک هەبێ بەس باوەریامدا هەکە خویابێ کەفگەرا سیاسی یا کوردی یا نەنێزیکی پێکاکە دەورەکەوەی ئەساسی هەبێ ئەوی ئیدارێ کارک بن هەرێمی ئیدارە بگن بەلکی موقعی ترکاژی هینێکی وەرێک هاتن بەس حتى ئیرۆ سیاستمەنداری ترک سیاستمەنداری AKP دوێ بەهەوەریێدەنا بۆ جوواکە کوردی سووری بن کۆنترۆلا پێکاکارەیە و ئەوێ سەیدەرێ سەر هەرێمامە بکن و حتا دوێ بەهەوەریێدەنا دوێ محاولە بکن بۆ هاتنەکە دموگرافی چێبێ ئەڤیەک یاد دووە ji بۆی ئەم کار بن هەمبەری دێ سیاسەتا ترکا تشتێکی بکن دوێ ئەم ڕاستی کاری خۆی دیپلۆماسی هێز بکن و ئەس بیرم گابنە باش ئەنجومانان نیشتیمانی کردنا بێ پەیلاتە علی بێ بەردەوام بێ نەبەس سەردانات بکێ هەر سەرێ چەند هەیڤاتت وڵاتێکی گرنگ یەکە دەورەتەوەی سیاسی سووری دەگرنگ هەیە سەرداناوا بێ بێ بەردەوامیە بێ سیاسەتێ هەبێ بێ مەکتەبێتە هەبن کەسێتە هەبن پرۆفشیۆنێل لە هەرێم لە وڵاتە کارکی ئەسبینم گەلێکی گرنگە مەکتەبەکە ئەنجومانان نیشتیمانی یا کاری دیپلۆماسی بکێ واشنگتن هەبێ و مۆسکۆ هەبێ و باشە بەڕێز سیامان ئەزێ دووبارە بەگەرمە جەمتا بەڕێز سیامان دووبارە بەگەرمە جەمتا دەچمەجە میێوانێخوا برێز فەرمان داوین هەوڵە ئەمریکا ئەوەکو قەسەدەی و پەیدەی ژەف جودا بکێ ڕۆڵە پەیدێ دە ناوچەی ئارامدا نەبێ بنەرینەتە ئەمریکاوت بێ هەوڵە خۆدا سەرکەوتی بێیە ناو حتا چڕە دەیەکی ئەمریکاوی کاربێ استراتیجێتە خۆلگۆریک و نەقشاندیە دەبەرێدە جێبجە بکەی شخوا بریز بەرسەوا بێپرسێ بدن کاکسیامان ینی مقاربە چێکە بنابەرە عەفرین و ڕۆژهەڵاتی فوراتێدا ئەس دێژم قەتنەوەکە هەبدوونە مەسەلا عەفرینێ شەڕ بوو هێریش بوو بێ اتفاق بوو دەستی ئەمریکا دەستی ڕووسا دەستی کەسی تێدە نەبوو ترکی بریارە خۆستاند و دەرباس بوو
روجهلات يعني وجود امريكا هبونا امريكا دبريدا ونوك عفرين به ونمونا نوك نمونا عفرين به جولو ام ديفيجن برهبي دفر ارام برهبي ووجود امريكا وضمانك بيش مره بس تركاشي جبو مسألة برساتة يعني دولتي مظن يعني دما بريارك يدن او بريار بري خوندنا او بري دراسة كرنا ولي كورين سرچه كرنا وزانين شو ممكن وشو ممكن وشوا كاربن ببريار بجه بكن امريكا نجي ايرو دخوازي بكاكا وبياده دوري هبدو بكي يعني داوين هولاوي كونا بشارم للري وري اباكرين ووري اباكر ما امريكا بخوازي وري اباكر تركي جي كي نخوازي وري اباكر ليه ديارة تفاهمات هنا تركي وامريكا بهدورة وفيها متشبكن اما مسألة بيادا ودوري بكاكا بكن مسألة دي يعني دوري مجارة دفرة ارامة يعني داكو ما بس تاويناكي باشداري بوان بكن ريبه بريان ابشا ارام ده ما بس امريكا ونكارن تو زاني واجي زانم وكاك سيامانجي زاني وهر كس يزاني ايغو ريبريش بيدارت كن كادروي بكاكينا يعني روج ده دما جو درواس بونا تفاهمات ما برا بكاكي والرجيم السوري ده شي هو حتى هتنا دبري اداره دبري دكن يعني بركز مرنا رجي والله فلان كاس تردمي ده انج كد دخسريا ديمقراطات كاري بريالكي بده بيغو بقري رايا قنديله بسطيني ليه تشتا هري جرينج كردارا از سربينا دخوازم استكز بكم تشتا هري جرينج كردارا برا تكيليه خوب تركار خورت بكم ترك جيراني منا برجوانديه ما فهم دوره هنا بصدي صاله يعني تدرك في ام بيزنس الخط وبن خط يعني باكوري سينور وباشوري سينور ام عشيه هافن ام مالباطي هافن ام روبي هافن بسمامي هافدونا جرب كرد في مسألة شعبي خبرنا ده يعني شعبي خلي نقرن براستيجي كي از دبينم بيدا قل لك يهود ده تركا راضي بك دوستاني كي بوارد شيء بكيش بو خاطر دبر دمني لترك دريده دقرن اف درفتا كردي مرا وبتايبت انجمن امي كردي دريا بكي گفتگو تركارا بكي جبوش ابا چند سالا ما شكر فچند سالا بريكم بحثا گفتگو بكن بتركيا را تقول كو لروشالات چمه فرات ازمونا عفرين دوباره نابي تركيا قد دخواز امريكا كري يك جمر جوين او کو گروپن چقدار چا در باس عفرين كرن در بايشتي روشالات چمه فرات يجبك نولبو مثلا نولبو عفرين نوك روشالاتيا در باس کرنا امريكا عفرين ده نبو يعني مثلا بريارة شر دولتها تركيستان وما يريش بكن وشقداري ويهبون يعني شقداري افيقون هذا درباس بونا شقداري عرب درباس بونا ليه يرو قوتن يعني قوتن دقري او شقداري عرب درباسنا بالروشلاتي فراتي يعني هيزك فرتاجي هنا مسألة بيش مرقا مسألة سركية يعني وتيجي تزانب اجي تزانم يبقى حتى انا تاليه كي ناب دولتي راضي بون صدر بقره لشكر روج بو روجابي كرتان ندا يخويا كره افراستا بس هول تينا دان جيلا مجلسي با وكسن كسن نزيكي مجلسي دخوازن پێشمەرگەی ڕۆژاوا دەرباز ببن ینی بێدەڤەرە ئارام هەگەر پێشمەرگەجی دەرباز نەبن و تورکی موافقە نەکەی و ئەبژی واردە ینی خۆرتێ کورد هەنا ئێگۆ بەریانها هەبوون سەرەکانی هەبوون دەبرندی هەبوون ئەو نها ئیرۆ هەو ددن بۆ ڕێن بەربا چەکداری عەرەب بگرن ینی ئەو خۆدی دەبەرێنە هەگەر بریارە ئەمریکا وڵا دوێ خەلکێ دەڤەرە خۆ برێڤە ببن گەلێکی باشابنا خۆ چێترە مەسەلەن کەتابێ دێرە زۆرێ و ڕقای و فلان و دەبەرێ دوور ئەف دەبەرێ گۆ ینی وەرن وەک مەسەلە عەفرینێ ئەس دبێژم مادەم بریارە ئەمریکی دەستی ئەمریکا تێدا هەیە وێ قەت نەوەک مەسەلە عەفرینێ بێ ئەفرین مەسەلەک شەڕ بوو نابەرە پەکەکە و نابەرە دەولەتە تورکیدا و دەولەتە تورکیش خۆرا چەکداری خواهانین و هێشکردن و خستن بن دەستی خۆدا و داگیرکردنە یعنی ئەم بێژن ئەم نەبێژن ئەم چ نابێ خۆش لێ بکەن داگیرکردنە یعنی ئەفرین بن داگیرکردنێ یعنی ئیرۆ ئەمما وجودە ئەمریکا وجودە
يعني لشکری وی در رجلات فراتی دا و ابدا روشك مختلف باش اوجه يا بريز فرمان امريكا بريارا بكشانا هيزن وهشتان لدارا جالي دونالد ترامب و دركتيك و جروشالات چمه فراتي وكشن اگر امريكا بكش دور دروشه بشرنگي لوري امريكا دما بكشاندن بريارا بكشاندن دا بديل فكري يعني كي جهه بقري يقولوا تكلي بالمانيا ركرن بايطاليا ركرن فرنسا ركرن بريطانيا ركرن امريكا نكاري جهه بالا بهيري دبي هيزن حليف هيبن دفرا رجلات فراتي دبمينن يعني هجر نجبو مثلا سوري وبسغريكا سوري جبو مثلا كردان مثلا نفقر داعش يعني وين حموجي دبيزن يرو لسوري والعراقي داعش خو بهز دكي روج هيريشا دكي سر هيزن سربازي جبولو امريكا نكاري باش تاخذ دي داعشي يعني خطر هاري بنظن ده هريما مدى داعش وداعش تيك شو براسي باشا او هيزن كنت بحث كي هيزن بديل امريكا را دماكو امريكا بكشي كاربن لهمبر تركيا راوستن دماكو نافشارا موريا باكرن يعني تم بريار امريكا يعني دبي مرو نخاطينه يعني بريار دستي امريكا دايا ليه هبالبند دي هنا فرنسا بريطانيا المانيا ايطاليا استراليا دولتي دي جي كي اف حموجي هبالبند امريكانا ليه بريار جو درد كبيش امريكا درد كبيش كاس نكاري ايرو بيجي امريكا بيجي ازي بريار خبتني بده يعني يقول مونا قالك هنا يعني بلكي فرنسا قالك جارة هول دايا انه بريار نخو المانيا دفرنا دا هول دايا انه بريار خو شري خو بدي لتشينا بي يعني وقت منظومه يعني امريكا باشا شر داعش تكمرها بيجا تيجي دولة أوروبية مثلا جو أمريكا جو لازم ناكر متحالفة ده وفندية ده وشر داعش نهاج بوينا بشا آرام بريس فرمان وكو زانياري بدمتاش بوينا بشا آرام نا ألمانيا رازي بو نا بريطانيا رازي بو كولشكرين خو بشينا وينافشي دا كو نافشا آرام بباريس نانجو بجداري تي دبكن هر دولاتا رد كريا هيجي قناها قفتقوية ده رد كريا بشكرا رد كريا لا هيجي قناها قفتقوية إيرو رد بكي صبا موافقتك يعني من المشكلة هي وقت الجفتوجو شيء دريد ببيج جفتوجو يرى ممكن يرو نبي بريار نبي صبا بريار شيء بدي ليه قطعا أمريكا شيء خبالة ناهدة يعني بلا هركن صانع ده باشا قالك سباس اجبوي بريز فرمان بونجق مع بلاس كول قال من بو قالك سباس اجبوي بريز يامان حاجو سروكي شبيلا بيش روجا كرد لسوري كوجيل قال من بو جروبان چەکداریان لە عفرینە ڕۆژەبای کوردستان دمێنین هەژمارە وڵاتیان کورد بە تاوانە ئەنگۆ بە تۆمەتە پەیوەندی ئەوان لەگەڵ پەیادی ڕەباندن و بەرەو جەهەکی نەدیار ببرێ. تاقینەکەدا هەژمارە ڕۆژەبای کوردستانی دمێنین هەژمارێک وڵاتی bi tawana pêwendî wan li gel peyadê revandin û berê wan dan cihekî nediyar. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniyekê de got ku grûpên çekdar ku navê polîsên azad li xwe dikin, doh yekşembê welatiyê bi navê Ciwan Mihemed ji bajarokê Meydankê yê bi ser navçeya Şeranê ve di dema hebûna wî li dibistana Şeranê ji bo beşdarî di xuleke amadekariyê ya mamostayan de ew jî bi behaneya danûstandin bi peyadê re revandin. Heman daxuyaniyê serbar kir ku heman welatiyê bi navê Ciwan beriya niha xweradestî aliyên pêwendîdar kiriye ji bo çareserkirina rewşa xwe ya yasayî û piştî dana 100,000 lîreyên Sûriyê wekû bac hatî serbestberdan lê careke dî hatî girtin û vê hefteyê wê biryar li ser çarenivîsa wî bêdan. Heman rêxistinê amaje kir ku çekdarên bi ser grûpa Sultan Uthman bi serokatiya Ammar Biyanûnî berpirsê bingeha ewlehiyê ya ku her du gundên qestelxidriya û xidriya kontrol dikin di 22 heyva heştan de welatiyê bi navê Mihemed Qeremusa yê naskirî bi navê bavê Şiyar ku temen 55 salî ye bi behaneyên nerast girtin û bi awahekî hovane ew îşkence dan ku şevekê piştî wê bûyerê di nexweşxaneya Ezazê de maye ta niha têzanîn ku ew welatî karmendê Encûmena Xwecihîya Navçeya Bilbilê ye. Çekdarên bi ser grûpa Semerqend ve ji aliyê xwe ve li gundê Kefersefra li navçeya Cendirêsê welatiyê bi navê Rêzgar Hac Ebdo Hesen ji mala mamê wî yê ku lê dimîne piştî koçberbûna wan li Tirkiye ji bo nehê desteserkirin revandin. Li gor rêxistina mafê mirovan ya Efrînê niha diyardeyeke nû dûr ji reweştê tê rûdan ew jî avêtina keviran li ser malê Kurdan bi şev û roj ku ew jî awayekî nû ye ji bo bêzarkirina welatiyan
و دەرخستنە وان ji malê wan. لە گوندەوارە ڕقایە دەنجامە تەقینەکەدا هەژمارێک کوشتی و بریندارکەتن ژێدەرنا خواجهی سووری بەڵاوکردن ئۆتۆمبیلەکە بۆمبڕێژکری لە بەژارێ تەبقای ڕۆژاوای کوردستانی لە گوندەوارێ ڕقایە لە سووریێ تەقیاودا ئەنجامێدا 2 کەس هاتنە کوشتن و 5 کەسێن دەن بریندار بوون. لەگۆری هەند چالاکوانان ژێ هەمان دەبەرێ بەڵاوکریا تەقین لە جادەیە فەڵەستین لە ڕۆژاوای پلکە داودیا ناوەندە بەژارە ڕقای هاتی ئەنجامدان و دەناو قوربانیاندا کەسێک بنابێ ئەحمەد شەواق ئەلحەمدەلی ژێ باژارۆکێ دبس عەفنان و ژنێک ژی هاتنە ناسکردن و بریندارژی بۆ نەخۆشخانەیەن دەبەرێ هاتنە باگوهاستێن. پۆلیسن لەشکریان رووسیا ڕێبەندێکە خوا لە نزیکی خاڵێکە چاودێریەیە تورکیە لە سووریەدانی ئەژانسە ڕوونسیا لیاوم بەڵاو کرد و پۆلیسن لەشکریان رووسیا ڕێبەندێکە خۆیان پشکنینە لە نزیکی خاڵە چاودێریە نەهانی ئارتشە تورکیا لێ بەژارێ مۆرکی سەربە باکوورێ حەمایەبە لە سووریەدانین لێگۆری کو هاتیە بەڵاوکردن ئارتێشە ڕژێمە سووریێژی ژە ڕۆژە ئینابهوریبە دە پرۆسەیەکە لەشکریدا ji bo kontrolkirina gundwarê Hemayê û Idlibê ji çekdaran hejmarek bajar û bajarok weke boyda meerkibe li heya û mor kontrolkirina xala nehaniyan Tirkiyê dor pêş kiriye. berê bi dawî hatinê dobare sernûçe. Doktor Abdulhekîm Beşar dibêje çaranivîsa serkirdeyên pêdewê vegerbêj boî Qandîl û yan jî rovrovbûna dadgehê bêwiyan jî wê ji Kurdistana Sûriyê birabin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ragihand ku artêşa Tirkiye wê di demeke nêzik de derbasî Rojhilatê Çemê feratê bibe. Berpirsyarên peyada qûnaxayekê ji vekşana çekdarên peyadê ji navçeyên sinûrî bi Tirkiye re ragihandin. Her şad ben.